Kasta Latibiyag! Ay, adita. Kita mo tilangan dito dakkel asarming. Magustom ka di madladay tapukis mo? Ay nawan, kayat ko da ito'y ababa nga style ti buok ko. Tawanin oras ko agsagaysay. Ay na, kasta Latibiyag, nakasano ka, busy ka akanayon, kadagiti anak mo. Kastamatan ka ni mister mo. Ay na, pudno da ita. Nagrigat at talaga ti plain housewife. Ay na, kasta Latibiyag ko nakaruan. Kadahuyan daitan iti misis. Isu nga rod sinirbisan kalaangan iti balayon. Taamok nga awan-wayam amapan iti parlor ko. Ay na, agyaman ak Uy, awagan aktuain ton kasapulan nakmanan. Umayak nga umay. Tani, malaksid akimita aken ka. Kat ay na, bongganis adi, ti pamiryendam. Naglaing ka man nga agluto si ka. Sika at talaga. Ay, sigurado ak. At ada ma in love ni mister mo. Ta malaksid an nalaing ka nga agluto. Pimintas ka pa'y gapo iti pukis mo. Nagluto ka magaway. Si mangpot kamat gaya man lakay. Wen, nasapak ang naglutong. Tamasapa mat amaturog dagiti ubeng. Tapno masapa dantong mat amariing. Anya luluto nga Si daan dua aputahe da ito'y. Adobo a karne kanatang. Anya? Do aputahe ti sidain tayo? Ay, naggastusan nga Ay nalakay, nalakatin natin ita. Ay, na. Nagpapukis ka, Mike. Imay naksinerbisan di kumarik abakla. Ay, sos. Manumanan nga tinagastos mo? Na, tagungot kan samot tin lakay. Ay, nagrigat agbirok iti kwarta bakit? Day talag, gastos mo ter aramidan. Ramon. Gastos latian mo ma. Ay, agtipid ka mo ta. Linda! Naglamis unay dito si Linda. Iyon ko di aircon ta nagpudot. Diyak makaturog. Di mo pa amo mo agtipid. Ni, api nga inadap mo di aircon. Agpapada kay lakad agiti anak mo asaan na nga amo ti agtipid. Anya ti inaramid mo ijay silad dagiti anak ta. Ay ka, inidap ko ti silaw akin electric pan. Ay agasam. Agpat-pat nagayam ti panag-electric pan da. Kat, nagpudot ti panawang. Imbaga, asa na mabalin nga agpat-pat nagyay silaw tanangina ti kuryentay. Ay unay kamitan Ramon. Amumat nga ubing pay dagijay. Di da kayat ti maturog itinasip ngat asilayd. Ay aguli mo kan. Tasan asikati marigrigatan nga agbirbirok iti kwarta. Hay, lukatak man laangan dagiti tawa. Tapno adda sumrak nga angin. Ay. Apay alukatam. Kaya't mo sumrek amin dagiti lamaw. Addan asa anak ang makaturog. Hay, ijayak man laangan salas a maturog. Hey, sursuruan nyo nga min ti activate. Agrigat ti agbirok iti kwarta. Uy, Magda! Ay! Erlinda! Ay, kumusta kan? Ala! Nagbayag asaan ta anak kita, ha? Awan nga rod, ay nakastilata full-time housewife. Kat, manon nga ti anak yu kan ni Ramon. Talon Ay, aya! Sana bali tabloming kalatamat. Kaano ka nga agsubli dya office? Ay na, saan ako nagtrabaho? Taapay mo't. Nadamot ang trabaho nila kay ko. Ay, dakkel siguro ti sweldo na niya. Iso asaan mon akayat ti agtrabaho. Medyo, adamot basi. Ay, alam ti cellphone number ko. Tanong kas pangarigan kayat mo ti agsubli iti trabaho. Awagan na. Sige, kuntakin ka, numakapagpanuno ta. Ay na, Irlinda. Agsubli kakit din iti trabaho. Apay ngay siya? 5 dagiti anak ko. Ipapilit nila kay ko asa anak kong nagtrabaho. Angam, ay, jak kaya agtalinaad lang ijabalay. Taad-adda abo makutak. Ang api asika ti makipalpalingke. Sa anak-anak ipalengke. Napan ko lang siningir jay gayam ko nga dautang na ditoy. O sige,
Ingka agpalingkin. Basta, agsublikan to ijay office. Mayat itan ti baro ang manager. Naan-anos ngam jay sigod. Apay ta nagadumot ta ginagatang mo? Na, ginatang ko lang dagiti nakalista. Agungot ka manan. Kasano jak agungay? Gastusan mo't ang mamimpinsan ti sweldo. Kasapulan tayo amin dagiti ginatgatang ko. Manaw tinabati iti inyawat ko kung kasweldo. At dapay sa nga ribo, pang-allowance dagiti ubeng. Sa karibulangay? Ay, unay kamutan Irlinda. Gastador ka mula una yan. Ay naag-drive kakit din ta ni traffican. Umanungat kakit adata diti nga ti dalan. Pare, biyernes ita. Hmm. Sumurot ka kadikada kamay. Abay, sa dinong ti papananyaw? Aglang ay tayo Mapantayo lang uminom iti beer. Tas tala tibiyag Aglang ay sagpaminsan. Sa bagay. Sumurot ni sir. Isuang sumurot ka batan. Ay, sige. Ibagan no sa dino ti pag-iinuman tayo. Tas sumaruno Ay na, agyaman pare tainyawid mo dito balay ni Ramon. Nasobra na tinaginom. Isuasaanan ang makaawid. Ay, wan nga rod. Iso ajak kayat nga agin inom iti sa bali a lugar. Tadi nakabailan a kontrolan ti bagina. Basta da kami nga office mates na ti kakadwa na awan rumbeng a pagdanaga, maray. Safe nila kayo mo kada kami. Ay na, agyaman manen Ay, awan ti chicks ni pare Ramon Ipagbagakon kan ka. Naginom kami lang talaga. Ay na pare, awan matipang panunutag akasta. Linda! Hoy! Umuwi ka man dito, Apay ayan. Ayan, di walit ka. Nakaparabaw di talamisan. Iyawat mo man. Ay unay kan aya. Di ka lang makatakdirin. Dayta. Na. Apay ngay? Apay nga niya. Ay. Awan mo pulos kwarta kon. Kasano nga awan ko nam. Jak inukag day tapitakam idinaalak di tabulsam. Basta imparabaw ko laang di talamisan. Ayan nan nga, di 5,000 akarga ti wallet ka. Ay. Awan ti 5,000 na dayta. Ay, Erlinda, di naktaktakawan, nay. Na, pabasulan nak anangala iti kwartam. Kaano intulod na kajay kumparim takas tauna ya bartek mo idirabi ay. Apay, di mon malagip dagiti binaybayadam ijay nagiinuman yaw, Ay, salbagabiyagan. Naglain ka nga reklamo agastadura ak. Ngamsi ka, gastusam ti 5,000 iti arak laang. Ay na, pare. Di mo ngamin kayat apartapan idirabi Nagbuluntaryo kang agorder iti arak. Tas ikati agbayad. Kastaya. Ninayunak pa ikit di adjay binayadam ijay naginuman tayaw. Ninayunak iti 5,000, jay 5,000. Ay, apay nga tawa mo, malagip ko nakasta. Sabagay, kastahak mo't numaminsan. Anong sana bali pare? Agswildo tayong tumanin. Masukatan to ti kwartam. Nya dagito inyawat mo kanya ngay. Damagampay lang. Resibo adagita dagiti nasken abayadan. Ay, agasam man dito Kuryente, 2,500. Danom, 500. Ni, apa niya dito Internet data. 1,500. Ay, pangalan nga iti pagbayad ka dagito Iso nga rod nga inted ko amin kan ka. Diyak pa'y awat di sweldo. Adan pa kaibayadan na. Ay sus, manulangan nga iti mabatay. Kat, apay akitaan nak nga iti kasta. Gastadura kan tumang ngamin. Tila gagatangan. Di mo pa mumitiag tipid. Tanya ko madayto, Daytoy may sakaha sigarilyo, agas gastusam itinaldaw. Bisyo day taramaun. Siya, ada ka di bisyo. Asino nga ta daytoy umawawag? Song batak man. Hello?
Hello, Mare. Ni Erlinda da ito eh. Oh, si ka maggayam. Kaya't kung trabaho, Mare. Ay kasta mayat day ta desisyon mo. Kasapulak ti kwarta. Katwan mat ngamin. Saan mabalin ang nakasanggir kalatan kan nilakay mo? No kabailang pa lang matiag trabaho. Go! Wen nga rod, Mare. Sige, isaganam dya application mo. Tainton bigat, endorse kon ka ni manager. Ay na! Si kamat gayam doon niya. Anya ti masapul mo. Friend, papintasin nakman. Tada na patig apapanak inton bigat. Ay, ka-sure Alagtugaw ka na. Thank dayta. you. Ala, imatidug man ang tibuok mo. Kaya't ko jay sigod a short hair. Apay, ag-date kayo kanila bidabs mo, ha? Saan? Agdidit kami ayay tiday jay. Ay, ket, anya kay ngarti papanam. Nagaplayak iti trabaho. Ay, payat back to work ka, donya. Nga rod. Kaya't kumatendag trabaho. Tapno maadaanak iti income. Ay, no at the work mo. Dito'y kalata parlor kung agpapintas. Saan ka amabalin amapan iti sa baliwan? Wen, di ka kadimadanagan. Awisem kit di amin akatrabahwam. Ta dito'y dan parlor ko nga agpa-beauty. O, libre kanton iti manicure, kan pedicure no maawis mo ida. O, di ba? Bongga! Natararamidan. Agplan-plan siya. May, saan ko uniform ti plan-plan siya? Pagbadok inton bigat. Mangrugi akon nga trabaho. Anya, nagtrabaho iti anya. Ijay office, asigod anag kapwa. Agsubli ka man ijayay. Pinag-resign ka lang harod idin. New management, mas dakkel itan ti sweldo. Saan? Saan na mabaling nagtrabaho ka? Tapay kumasaan. Apay nga iparit mo. Plain housewife ka lang, Erlinda, Dito'y kalabalay ang mga sikaso kadag iti ubeng, Nay? Saan amabaling? Plain housewife? Ultimo pa nagpapukis ko, kaguram. Ay naramon, nauma akon amang tip-tipid iti kwarta ngayaw awat mo kanyak. Takada sentimo, birukam no sa dino tinangigastusa. Ay, adakan, ay na. Welcome dito opisina. Agyaman na, friend. Dito iti office ta. Ay na, nagpigsamot din ti aircon na. Maikawa ka laang. Oy nga rod, saan mat akastoy ti set up na idi? Adon tinagbaliwan na ita. Umay ka, tayam-am mo ka kadagiti kabarbaro akatrabahuan ta. Nay, agawit kaan paray. Wala tayo, mawag ni bakit ka. Ag-overtime da ka na. Iso masapol ang masapak nga agaway. Inak agluto na, paray. Anya, ay, narigrigat sa ita, Taadan trabaho ni Mrs. Mau. Sika pa yun ti aglutaw. Huwag nga raw. Sige, agawid ako. Saan ka sumurot ije pag inumantayaw? Next time, Tom. Ay na, agyaman kami kan ka, tapi napintas na kami manan. Da kami, ti kapintasan ijay office mi. Ay, basta da kayo, mga madams. Agsubli kayo, dito'y parlor ko. Wen, ay, Erlinda, bagay kumatlang dito kulor ti buhok ko. Katun bagay mo talaga, new look. Ay, sabali talaga no mga opisina ngamin. Dapat, napintas kan presentable ka na ayon. Wen mat Saan akas la idiim may naksinervisan ijay balay mi? Ay, wen kaya? Nagatidog nagpuskol ti buok mo. Saan mo sapay amasango asagsagay sayon? Amom, inapanak nila kay ko iday. Os! Abay ngay! Ay na, kitjay nagastos ko kanua, nagpapukis. Ay, maawatak itan. No apay ang nagpursigi kang agsubli iti work mo.
Now I know. Ay, dahil ti pagmayatan na, no, ada trabaho. Makan mo ti kayat mo, kan? Maaramid mo ti kayat mo, iti biyag. Pudno day ta, friend. Kasi ta, ada ta dito super classy a restaurant. Kanenta dan yaman na kayat ta kanan. Kat, regaluan tamot ati bagbagit na. Isumat. Iso nga ag-selfie taman kit di. Ta i-post ko man iti Facebook ko. Ay, agure ka mo ta. Agri-touch ta pa yung mata. Aywan niya. Lakay, si kanton ti makaam nga agbayad iti kuryente tani, awan wayak nga agbayad. Ay, oo na. Edad mong kanyang tipagbayad. Data, si kanti makaam nga agbayad iti internet, kandanom, tasyakmutan ti makaam nga grocery. Mayat gaya mang. Ay, wala. Oh, saan ka itan nga umanungat asi kala amin nun tiyagas gastos. Pasensyaan ako na bakay. Addan bukod ko asweldo. Barang makaurnong tan iti pagpatarimaan ta dito'y balay. Ayun nga niya. Nabayagan na plan-plan wunta day ta. Saanin nga aging galaang iti plano ti amin. Matungpalon, lakay. Ay na, agpay sugayam ti balakad da bakay. Ati agasawa, rumbang agkinkinawatan da. Tap nagtultulaw iti panagsaya at ti pamilyada. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agasawa, rumbeng agkinkinawatan da. Tapno agtultuloy ti panagsaya at ti pamilyada. Tampok dito'y programa tayo. Gus talatibiyag. Nakitam dyan limabas. Ni Gemma? Ay no, di lamabayin nga agsando. Nakangisngisit di kilikilina. Kinamanaw pa'y tibukot na. Ay na, ano siya, mabainak. Nadlaw mo magayam. Kunak ano siya lang tinakadlaw. Apay kumaajak madlaw, ket nagtarnaw pa'y lang ti panagkita. Binilang mo, numano a layer dya bilbil na. Upat sa nagdadakila bilbil, kasla salbabida. Apay nga takas dya ti pamagi day dya ajem. Awan pa'y mat ka-shape ti pamagina. Limok magngamin, ang ngimisit niya tenged na. San samit nga agis iso no agdigos. Siguro ag-donate ka man kit di iti is-iso na. Ay, di pa'y lamapan agala iti karayan iti bato apagis iso na. Nagado idjay. Wan nga ron pilyan na dya kakirsangan abato. Tapno maikat dya kab-kab iti tengad na. Correct! Sika talaga, Rose. Nakauy-uyaw ka. Siyak lang, agpadpada talaang anauyaw. Nanapasita, umay kuman buludon di palayo. Nay, apay, anya ti palaem, Gemma. Jayman kanal ijay sango ti balay minana. Tani, nabarado matun, aglayos tumanin inton pa nagtutudo. Kaut, nilakay mo ngay amang pala. Kaasimot no iso pa ilaang ti urayak amang pala, nana. Nabambanugan ang naggapo ijay bangkag. Ay, imbagkan ka, taam mo matulungan nila kay Mau. Saan akas ka dagiti daddo maamisis diti lugar tayo nagsasadot da. Ay, dahi tala makikakaaroba ti amuda nga aramidan. Dahi tala makichischismes. Nalabsak nga rudda rose kandani ka dita waiting shed. Kasta unay ti panangkita da kanyak. Nasiputak ang nagkatawa da. Siyak manen ati kinatkatawaan da. Ay, kasta da gita at tao. Awan maaramid da anasaya at itibiyag da. Nakauy-uyaw da jay aros. Kano di nanto pa'y mawalisan di arubayan da. Anapumpon no itinatintin nagabulbulang. Wen nga rod nana. Ay, awan serbi ti Ros, anagan na. Sukatan tayon sa tinagan na nana. Ah, Sukatan tayo iti siit.
Ha? Siit ti Rose. Won, si it. Mas bagay na dahi taanagan. Nay, bakit? Naglutluto ka matgaya man. Wen lakay, amok amabisin kan. Madamdamala ang mangantayon. Ay na, arakupan ka man din. Ayun gayam, nakitak jay kanal. Si kakaditi ng pala. Ay nalakay dinakman ara-arakupon akasta. Tadyak pa'y nagdigos. Agatling utak. Pinaglingat nak dayta ang kanal. Kunak nusyak tuntimang pala. Hanggang si kamot tinang trabaho. Apay pailaan nga iyuray ko kankangay kat nagadutar aramidam. Ay na, nagswerte aklakit din ayakan ka-amisis ko. Ala, kakidag bugon tagsukat kanton. Tani nakapitpitak ka. Kan ayabam tumat tandagi ti ubing tamang rabi ita yun. Anyamot na ito'y balay tayo. Nakawarwara. Tsak pa'y maberukan no ayan ti charger ti cellphone ko. Si kaano nang ikabkabilam? Imparabaw ko lang mat dito'y lamisaan. Itawanan. At dalang mat dita dayjay. Apay kami na nakawarwara na ito'y balay. Aglalaok ti bado, kas kada kaldero dito'y salas. Anya ati aramida mi ti agmalam. Apay pailang adamagam. Nagado nga ron ti aramidak. Mapankan sa lang mat makichistismis di takaro ba? Anya ko mati maganap mo iti day tangar aramida. Ay, saan nakapakibyangan no anya ti kayat kong aramidan? Kahit nalabam ka din ti uniform ko. Ay, win anya? Ay, nalipatak matan. Anya kay nga rin ti pag-uniform ko inton bigat. Amo mataba wala saan kami nga uniform a security guard. Sige, tayo naklabaanan. Ay awanan, rabiin, saan na mamagaan? Di man tupay nga min amo dagiti responsibilidad mo kas inati pagtaengan. Nay, sa dino ti papanam, Gemma, nakaigam ka matitipala. Inakman isubli day to'y binulod ko apala kininana pasita. Ay, isumot lagayam nagdadakkel dagiti takyag mo. Tatrab-trabahom, uray trabaho dagiti lalaki. Nagdadakkel daya. Kasla takyag ni Dani ka. Urayan Apay, di mo madmadlaw, di mo makita ni Dani ka, nagdadakkel dagiti takyag na. Ay, no kasjay nga agbistida. Ay na, nakadkadlaw. Talaga ang nagdadakkel. Ha? Saan na abagay, tagbalin abakla. Na, uyawam, kat gayam mo. Gayam ko ayamot, dahi dyan nakangis-ngisit abakla. Hay, nagpuskol ti bibig na. Saan na abagay, no kasjay nga lipstick. Ay, si kakit dimot. Di kala sumardeng nga agoy uyaw. Uray gayam mo. Uyaw magayam. Mala, tainak pa isubli da ito'y pala kininana pasita. Nana, umay kuman isubli da ito'y binulod ko. Ay, nalpas mo, di pinalam. Wala nana, inlepas ko adagos. Taamok akasapulan nyo mat da ito'y pala yun. Ay, katuladan ka mo't Inakmot pala ang jay kanal may. Tanay, aglayos no kastoy nga agdudto daw. Narigat ti malayos ti balay na, nana. Ay, wan nga road. Sapay, matutudon talaga. Ay, wan nga rod, nana. Sige, agawid nga rodan. O, sige. O, kita man lakay. Uray nagpigsa ti tudong. Saanin nga aglayos dito'y balay. Tanawaya nga agayos ti danom dita kanal. Imbaglakit din. Tanapanunot mo pinaladay ta kanal. Siya mo lang aming kat ti marigatan no aglayos. Nagrigat agkaras iti danom dito unag ti balay. Kumusta mo't nga tandag iti karuba tayo alalayusan ti bagbalay da? Adun tumanen ti mangi post igay Facebook. Analayos ti babalay da. Ay saus, nalayos tayon bakit? Ay, Simrakan ti danom dito'y salas. ay, kasano day to yan, nay? Ay, nagbit mo tan ang umato, tinanom. Barado kayam deta kanal. Ay, sikamot nga, main. Di mo man lamatarimaan, mang. Anya, abumat nga da trabaho, bakit?
Pasaray rabi ak nga gawawid. Diyak masamon Ay, lakay! Mga lakay ti pagkaras! Ay, sus. Ay, sumra ka ti danom iti silenta! Ay sus, mabasan dagiti gamit tayo dito yun Ay, partakam nga minatag gunay! Ay, napambanugak nga rudmay. Tunay kamutin. Naglaing ka nga agreklamo. Imbag man, tasan kayo analayos iti rabi Nagmayat to pa'y titurong may. Apay, nalayos kayo mat. Di mo nakita di yung post ko iti Facebook ko, Nagpatingay ti tumang ko ti layos iti balay mi. Aya, agasong ngay dayta. Ti ko nakumakat ti patarimaan ni Apo Mayor dayta kanal. Ay na, kaano siyak tinangpala iti kanal may. Urayong pa'y lang ni Apo Mayor. Sika ti nagpala. Kabailam. Katwan mat, anya ngay. Ay, imbagtasan na ka nga inuyaw ni Rose. Ay na, inuyaw na ka. Amumutan ti ugali di gayim mo. Ay, inuyaw na kasi ka. Amo ka, kat uray mo't sika. Inuyaw na ka mo. Anya? Uray siya? Inuyaw na? Apay, di mo amo dayta. Inuyaw na? Kat gayem na? Jakla kayat ngamin nga agapa kayo. Iso nga agul uli makaklatan. Jak kayat ti agsao, tajak kayat ti gulong. Ay, uyawin nakgayam di imbilang ko a best friend ko, Ay na! Diyak mo no anya ti unaak dito balay. Saan ka matulungan? Mabana kag trabahon. Di lang mabalin nga aglangan kaya. No kastoy akalkal pastitudo, kasapulan da kami di office. Anya ti aramiden nyo? Kunak man no security guard ka laang. Paglinisan da kami ati busmi. Sigurado nakarugrugit man ti aglawlaw ti opisina mi kapo iti layos. Sino ngayon ti katulungak nga aglinis dito balay? Ay katanusan ma. Into nagawid na kinton malam, kayat ko analinisin da ito'y balay. Karasam ti danom tanay, mabalinan abulusan iti tilapia ti kaunag na. Embaglakit din ta pinalak mo't day ta kanal may. Iso saan analayos to'y balay may. Ay nanana, nagado akaro ba ti agrekreklamo gapo iti layos. Kano aging gaitang aldawon, ado pa'y lang taglinlinis iti babalay da. May saditan ni Rose. Permi ama stress. Saan mo't amatulungan nila kay na? Ay katayaban na ni Dani ka agayim na. Ay wan gayam anya. Isuda mat kinasingad nga agayam. Ni Rose ti masabat ko. Nas ka naliklikak. Tsak kayat ang masabat day ta babae. Ay, Danica, nasabat ka matlangan. Tsak sungsungbatan. Danica, nangagnak. Di naman sabat-sabatan si ka babae. Apay nga gungungat ka. Damagang palain. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Saan kit din natakal ti basol mo, tao uyawan nakgayam? Anya? Kunak man no best friend ka. Saan maggayam? Uray gayam siyak. Inuyaw mo. Ay, sana po no dayta. Ulbad! Na. Itudo-tudonak pa yan. Ay, si ka anak ka puspol ti bibig na. Kunakon ket! Perming uyawan na. Ay, anay ko, ay, hindi nagpungutan Ay, naging pis lang arudan ti buhok ko. Ay, na. Talaga akalbuan ka ita! Anay ko! Nati ko lang! Sana ka lumaaban! Aray ko, aray! Anay! Tirupa ko, kinaramutam! Sumarko na! Ay, Umasidag ka ditay, salbang ka! Di da kiramraman Sana siya tikalaban yaw! Kinaramutan na kayam Danugan ka man langin iti nakapigpigsa! Apay nga dumanog ka! Sana siya tikalaban mo! Ay, sigamat na dinadanog ko! Ay, dahil na uyaw aros ni kalaban ko dito ay! Sana sika! Ay, unay kayo! Sumardang kayo! Tano saan? Agayabak iti pulis!
Manipod itangal daw. Kalaban kong dayta aros. Ay, kaasimat day tarupam. Nagado ti karamot na. Ay, sayang na kitinususar ko apang papudaw kan pagpalamuyot dito ropak. Tapinerde day di aros. Ay, apay aya nagapa kayo. Kat nasingad kayong agayam. Sinidir ko Tainoy uyaw nakgayam. Kunakmet asaan ko akayat nga agapa kayo. Nagapa kamin. Kitong palbiag kami nga agkalaban. Apay, anya dyan nadamag ko, naglaban kayo kanu kinitani ka abakla. Nagsabat kami iti kalsada. Agpatulong ak kumakankuha ng aglinis dito balay. Ang nagungungat matan. At siguro basol mo kan kuana. Isuan nagungat kan ka. Why? Awan basol ko kankuha na. Hoy, di mo man ilibak. Amamukan. Apay adinak pa dyan. Katsak ti asawam. Daitagat ti magangganab mo iti pan nakikakarubam. Aday tala agoy uyaw ter aramidem. Awan inuy-uyaw ko. Anya itan? Awanan ti kayem mo. Ay, aduda dita. Iso lang, ayat ti mabalin agayim ko. Simple lang, met. Ti kayat ko nga ibagakin ka, bakit? Denggem, Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da ka akagura kan adaywan? Kasta latibiyag, bakit? Kayatan ti makigayam iti daya arroz na napasita. Nadamag ko nga rod ang naglaban kayo gayam di takalsada idi na minsan. Amuyo mat siguro nga inuy-uyaw na. Kat, kasta amat nga min ti ugali day a babae. Si ito pa'y ti awag mi kankwana, saanen a Rose. Ay, mas may bagay day taanagan na. Gaputa arig na ti siit ti Rosas. Saan mo latan atultuladan ti kasjay nga ugali na? Ay, talaga asaan? Gaputa ado ti manggurgura ken kuana. Gapu ti kasjay nga ugali na. Ay, siya. Jak kayat ti maitulad ken kuana. Kayat ko, ado ti gagayam ko. Ay na, asino mo't ngay ngamin ti mayat a makigayam iti nauyaw a tao. Pati gayam na, uyawon na. Agasam day tang ugali na. Ay kat sapay kumaat a makaamiris kat agbalbalew. Ay, awan na tamukon, nana. Ti siit, agtali na asiit. Makatudo ken makasiit. Wen, kat sika, nasaya at nakaamiris ka. Asaan a nasaya at ti aguyaw. Ngamin, nauyaw ka mat ide akas kankwana. Bagat, di mo tultuladan ni Rose ang nauyaw. Apay kumaatuladak ngay, kat amok mat asaan anasaya at ti ugali na, gaputan na uyaw. Kita man, inadaywanan dagiti gagayim na. Kaasi mat ano kasta? Saan dagayam kanon agpinpinan sin kinidani ka? Sigod anasingad ng agayam. Ita, mortal dan nga agkalaban. Ay, agalwad ka no masabat mo ni Rose. Ay, amang ano uyawon na ka. Idi pa'y lang amok nga inuy-uyaw nak da dya babae. Ang binaybay aklat talakay. O, anya nga ita, nagpatinggan ti kinauyaw na. No nagpatinggang agpaiso Aguy-uyaw pa'y laang. Urayan na pa'y laang nga adda mangi pabarangay kankwana. Ay so, day takid din maibarbarangay gapo iti kinauyaw. Maipabarangay to pa'y dagiti chismusa. Day tantulaki din na uyaw. Ay, kababain unay no kasta ti mapasamak kan kuana. Ay katkas tala tibiyag alakay. No adda inaramid mo akam maling. Agbalatak matlakan ka. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo nga uyawan dagiti kaarubam? Tapno saan da kaaguraan ken adaywan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibiyag. Ay, no kaano mo't nga gimimpake isumot nga daw may tuk-tuk dito apartment. Istorbo. Nay, si kamot gaya man ang analin. Adda ka di ka dom asabali dito yung apartment mo. Agmay-may sa aklaan. Umunag ka
Di magasak laeng. Amok ngamin nga agawid ka ije Pilipinas. Anya ka diday taawit mo nakasupot, manang. Ipawit ko ken ka. Para kadagiti kakabagyak ije Mindanao. Ha? Mindanao? Nagadayo mo tad, manang. Ay, napunon dagiti maleta, iti kumkumpormi. Apay, anya nga mindagita aya. Kat pawit matla dagiti daduma agagayam a Pilipina ditoy Sigurado nga, agbayad akon iti bagahik iti airport. Alwada ma, ang mga numapitpit dagiti pawit ka. Ay sos, agipawit kayo, kat delikado pa'y gayam. Awagan nakto no makadanon kan ije Pilipinas, wan. Ay maamwam tulat ta. I-post kun to. Ay, adda ballpen mo dita. Anom ti ballpen, manang? Ballpen ken papel, iyalaan nakman. Isurat ko di ipaalak into nagsubli ka. Ha? Adda ipaalam? Wen. Agpaalak man iti sangagarra po na bugoong saluyot ken bulong ti aba. Anya? Ken mabalay nga agpaalaak pay iti daing ken tuyo. Anya timbagan iti Tambilen? Damagin niyo pa'y laang, tatang. Nangag yung matitungtungan mi. Ada ka nun iti airport ni Antem? Wen, aglugan ka nun iti eroplano yung madamdama. No kasta, rabia makasangpet ni Antem dito'y balay. Kat, inyangay nga ron. Tibanyo nga'y, lininisa maon. Kababayin kini Antem, masangpetan na narugit tibanyo. Managdaldalos ni Antem abilayin. Nakadano na kun talaga dito Pilipinas. Nagpudot lakat una yan ayan. Sa dino nga tayo ti pagluganak ama pan ije paradaan ti bus. Ibagbagadamot nga adu kano dagiti mananggundaway at taxi driver dito ikat. Taksiyaw, ma'am. Sir, taksay. Asakak man day di Ilocano alakay nga agpupukaw di ito. Nasingpot siguro day talakay matan. Agtaksi kayaw, ma'am. Ay, uwan ko matata. Ay, sa dino ti pangituludak kada kayaw. Ijay man terminal ti bus na agpaprobinsya. Mala, umay kayo tayo tulod kayaw. Ay, di yung pa'y bagkatan dagita maletak, Agsarita tayo pa'y numano ti bayadak. Ay, 800 nga minti singir may, no agitulod kami ije terminal, ma'am. Anya? 800? Ay, nagninan. Idinto ta syaklaang mo ti pasaheros yo. Kasta talaga, ma'am. Kan medyo adayo, ti papananta. Ay, nanginagayam. Mano aya ti kayat mo, ma'am. Uray limagasot ko malaang. Agpadpada tamat na Ilocano. Malangaron. Aglugan ka antay kargahon ti bagahay. Anya, kat ni tatangan. Adda ka nun iji dalan ni auntie. Damag kayo la adamag. Damdamagak talo mamisin dya inadubok a karnit banyas. Kayat ka ni auntie day ta karne. Kitno day tati paborito mi di ubing kami pay. Jak tupay kayan. Ay sos, naimimas ngam karnit manok. Ni, urayan da kong nagiti barkadak ijirwar, tatang. Ay. Saan ka apo mampanaw? Taurayin ta ni Antim Abelen. Mabayag pa ang makasangpit niya, auntie. Kunan madlan iti dalan. Kat no kaluglugan na pay lang. Kunak no asidagan. Sapay impapudot ko man ti inluhutok asidaan na. Apay ngay, ma'am. Kasaan ka nagpasundaw dito'y airport? Saan ang tata? Taisumanan agastos. Ay, sa bagay Ay, sa dino itayin na pagilyantin agapwa, ma'am. Hong Kong tata. Domestic helper ak ijay. Nasong bata ko, hindi sumaruno asaludsud mo. Ay, namumlata, mati sumaruno adamagay. Ay, nabanbanuga ka nagbiyahe. Awan pa'y turog ko, manipod idi kalman, tirabi. Ay, madlaw nga raod. Napuy-puyatan ka, ma'am. Mabalin ka di nga iturog ko pa'y biit, tata? Ay, uwan ma'am. Reingan naktulatan, inton makadanon tan, iji terminal tibas. Ay, ma'am. Madam.
Ne, Ma'am, nakadanon tayo ka din iti terminal ti bus? saan pa'y? Ang magre-ring ti cellphone mo. Ha? Ayun. Di dala makaururay mo ta na makasangputak. Sung batak man laangan. Hello? Hello, Auntie Belen. Kaya't nakakano ka sa rita ni Tatang. O sige, itod mo, ti telepono. Hello? Ayan mo ka din. Adak pay laang dito'y taxi. Umawag akto kada kayo, inton nakadano na kundita. Kasta ka di. Ayaw na. Taipagak iti tricycle driver amang sundukin ka, agsaganan. Wen, day tamot ti tungtungan, saan aya? Mapit lang ha. Taipakitakin ka. Umanta malokong. Atoy. Dahito iti agur-uray asidan. Ha? Agur-uray asidag. Awan mo timbagbagak nga ilutuan dak Kitaan kami na. Jaran. Amo ka paboritom da ito eh. Ha? Anya dayta? Adobo ang banyas. Banyas? Agsidsidaak ayamot iti banyas. Si kakit di man. 5 taon mo lang di tahong kong. Nalipata mo, ito'y paborito masidaan iti uping tapay. Sa nga 10 atawon ko, ije Hong Kong. Anya alima? Aywan na niya. Nabayag kagaya man na sana nagawawit. O sige nga Rudan. Umawag ak tulaangan, inton madamdama. Ay, adayugayam at talaga ti terminal ti bus, tata. Ay, wala. Talaga nga dayaw. Iso, nagiti na dumabalik bayan. Di dala masyad kada kami at taxi driver. Baratan da pa iti bayad da. Di kagda nagtata, tanayunak iti sangagasot. Agyaman ma'am. Andang amin sakit ni misis ko, cancer. Kasta aya. O sige, tanayunak pa iti 50. Stage 4 pa ati cancer na. O sige, anayur kun asa nga ribo, tata. Ay, agyaman ma'am. Man-mano tinaanos nga UFW akasken ka. Di na kun bulaan, tata. Itad kon di sa nga ribo apagpletek kada kayo. Hello, Manang. Belen, jakmat la mauray yung jepos mo. Iso nga imawag ako na. Tadamagak no nakasangpat kan dita Pilipinas. Agpausak pay la kuma. Nakapsot ngamin ti signal dito'y terminal ti bus. No kasta, nakadanon kan. Itay pay Manang, ngam ururayak ti biyahe di sumaruno abas. Basta di mo liplipatan di pauit ko amapan ije Mindanao Wen, amok. Mindanao, ti papanan na. Ayun gayam. Jaksamot na itadkan ka di insurat ko nga ala aminto nagawid ka. Ne, jaksamot na alang agpayso, Manang. Ay sus ko na kun kad. Ibagaklaan mga laka iti sa nga garapon na bugoaw. Daeng, kantuyo asagay sa akilo. Ay na, agat tuyo kan daing akton makasubli di tamanang. Sagay sa laeng met akilo ti daeng kantuyo. Kat no nagado kayo ang nagpaala iti sagay sa akilo iti daing kantuyo. Di isuntulaang ang tilinaon ti bagahek ngagsuble. Ay katkas tala ti biyag abilain. Isungagan anos ka, tasi ka nga rod tinagawid dita Pilipinas. Ay, anya pa'y nga rod ngay, Manang. Auntie Belen, namisda ka. Ay na, talaga gayam abalasang kan, ana. Nagbasit ka laeng, idadak dito'y Pilipinas. Ada pa yan boyfriend ko, auntie. Ngamdi mo ibagbaga ka ni tatang tako nga. Anya? Nangag ko dyan bagam. Matagaya man boyfriend mo. Di mat ibaw bawal ko ama kay boyfriend ka. Kita niya Auntie Mabelen. Nag-abroad. Napakita na balasang. Diyak kaya ti maitulad kan kwa na, tatang. Naiyunag mo ka di amin ng dagiti maletak. Ay, uwan auntie. Mabalin ayamot saan? 5 amin dagi jay, 5? 1, apay. Mano aya di binagkat mo? 4. Ha? Bilangan manan man. Sakman lang ang timapan mang bilang. Ala, auntie. 4 talaga di malita yun. Kasano ang napasamak na ita? Ay sos, 4 mata talaga. Oh, makita yun?
Anya? Apay ngay, napanan nga rudon nga di may sa bagahek. Ay, friend, nangipanam, di may sa. Pasak ti pabasulam. Inyo nagmilang mat kini ana, di imbabati konduktor, itibas ang nagluganam. Nakaibatsak nga rudon nga, di may sa bagahek. Ijay nga ta-taxi, wano ijay bus. Ay, kitaag man, noan niya di mapukpukaw a bagahek. Samot ang tilpi, Tatang, ada pa panan mi kadang giti barkada. Ay, saan ka pumanaw? Itay pa nga pag sinsinjak dito LPJ. Saan matan nga umapoy? Kasano nga umapoy? Naibos nga ruti kargana. Naibos? Idi pa'y kalman Nagangar kayo ngamin iti karni ti banyas. Ngam dimot nga rod kayat ni Auntie Belen. Ay, ingka man siripan ni Antim no nakaturog. Nakaturog. Napuyat ka no. Ingka tumawat iti paggatang iti LPJ. Siyak pa'y lang mo ti baon nyo. Ingkan taglutok iti pangaldawan. Narasun! Auntie Belen. Auntie. Dumawdawat ni tatang iti paggatang ka no iti LPJ. Naibos ti pagluto yo. Awan ka nan tayo, no sana makaluto ni tatang, kaputa awan LPJ. Sagmamano ayati LPG. Nay, nagapo mi friend. Ay, kita man nakabagkatak iti LPJ. Unan yan. Ay, si Mangpat gaya man ni Manang mo abilain. Wan manong, si Mangpat iti rabi Agpainom kang arudan Awan mat kwarta kita. Si kakit dimat. Itapay amaawanan ka. Kat kasangsangpat ni Manang mo. Dumawat ka kangwana. Ay, wala niya. Sige, iawit ko pa yun ito yung LPJ. Agsubliak to. Kat addan tong awit mong arak Auntie. Auntie Belen. Apay aya. Ikandak man iti kwartayo. Naamuan ngamin dagiti barkada kasi mangput kayo. Agpalpalibre da kanyak. Ilibre ka no ida iti milk tea. Ay, only in the Pilipinas talaga. Manoti ka sa pulam. Oray 2,000 laang, auntie. Ha? Manang Bilen. Apay aya. Kundi sit-sit ka dita. Anya ti sirsiripom dita yan tiri daw. Nakariig kagaya man manang. Itaypay. Kapanpanaw ngamin ni Ana. Dimawat iti kwarta. Apay, anya ti ibagam. Ikanak mamat iti kwarta manang. Kangkandyawan dak namin dagiti ko kumpadre. Agpainumak ka no, tasin mangpat ka. Hay, biag ti OFW aya. Sagmamano aya ti arak itan. Ikanaklatan iti limagasaot. Mabitlang. Aday tati limagasot. Ay na, thank you manang Bilen. Woy, alaing kang, istorbo ka iti panaginanak. Ay, uwan kaya manang. Mabalin pulutanan milangin di karni ti banyas ngayon lutok. Sige, pulutanan yun. Agsidsidaak ayamot iti karni ti banyas. Kaya tiyo asawan, auntie. Diyan mapukpukaw ang maleta yo. Isutin lang ikargaan nyo ti amin ang pasarabo yo. Wen adda amin ijay dagiti tsokolate, kaskadakinde, kananya pa idita. Ay, nagnervyosa ka, auntie. Ay, sapay ko mata isubli, di nakaala. Ha? Auntie, data cellphone nyo. Tanda umawawag. Mabit lang kasong batak. Hello? Hello, ma'am. Sino da ito'y? Siya day driver na nagluganan. At nabati amalita, ma'am. Jak nakita, anaisir sa Ligisiru Kitugaw. Ay, naimbag ata, numero ti cellphone na nakasurat iti malita, ma'am. Ay na, agyaman aktata. Kunak no napukawan, kat saanan nagsublipay. Ay, mapag
mapagpiaran. Wano mapagtalka na ka driver, ma'am. Ay na, agyaman tata. Takas kada kayo ang mapagtalkan a driver, tinatumpo nga ka nagluganan. Sana bale, tao mayumot isubli day tamaleta. Ikan kayon to, itigungguna. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw, iti pagsasao, ako nana, ti mapagpiaran, nasaya at apagtuladan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Oh, bakit? Talok nang ka din, Gisida na karni ti manok. Si Kamal, di ka lang nakapilin iti tiniliw mo ang manok. Nagtangkan mo ti karni dahito kawitan. Ne, makapiliak pa yaya, kat amumot, amanok ti karuba tayo dahita. Tinukmak lang itali, mabas iti sangwanak. Nagrigat nga angaran. Malumton inton mangan tayo. Mabis-bisi na kung kay. Ayun gayam, naibus ti layakan marunggay. Ay, anya ramraman na ngay dahita, no saan mo alayaan? Di ingkag pirok iti laya. Di mo kunan nga subli akmanan ija ayan ti karuba. No sa dino ti ayan ati layakan marunggay, di iso ti papanam akaruba. Langay, ingka mang kitaan no asino jay tataulan ti aso ijerwar. Kat mo taul mo't ataul day jay nga aso. Kada lumabas, taulan na. Ingka nga rod kitaan, taagreklamon tumanan dagiti tattao, abaybay ang tayo day ta aso tayo. Agkama ngamin kadagiti aglabas. Sige, nakitaan. Yakat naminin day tanga aso na ya. Ay, imbis ang makain anak kumamat ti tao. Ay. Hay, Brunei! Ay. Ni mat pare Mario day jay tataulan na. Hey, Brownie! Pare Mario! Paray. Ne. Apa nga pare? Tinukol mo matanday ta sa nga ti marunggay. Ay, una yan. Intaraynan. Ay, ni pare Mario, ti tataulan ti aso. Agal-alang amin iti marunggay. Ay sus, nagpakada kumaatap no na itali jay aso. Tamangan no kagatin na ni pare Mario. Kasaritak ko mga road. Ang amin din nakita nakito. Iso aday jay. Intaray na at titinukol na asa nga ti marunggay. Binutbutong mun sa mga amin. Apay kumangay abut-but nga Jack mat iparit nga agala dagiti kaaroba iti marunggay. Ngam ipakadada kumamat tapno maitali ni Brownie. Ay, sayang dyan natukol ang marunggay. Bayamon bakit? Barang imulan ni pare Mario. Katsaanan nga umay mangala dito'y balay. Sabagay matkit di Sapay ko mga rod taimulan na dyan sa nga ti marunggay ang tinukol na. Ne, nagadumot tanday ta inalam ang marunggay lakay. May saasa nga? Intaray ko na ito, nakitanak ni Pare Toryaw. Kat apay ko mano nakita na ka? Ay kaya sigurado nga agungot Para marunggay laang agunguton. Anya, para marunggay lang. Tinukol ko pa tayo may saasanga na. Nagparotak pa itilaya. Anya? Ijay pa'y tinangalaam itilaya? Kinadamo mula ni bakit na. Dandanin maangar dya lutlutok akar ni ti manok. Di mo istoryahan iti kaaroba ang manok ti sidata Taapay manan? Kino manok pa ni Pare Toryo dayjay. Anya? Puunay kan? Nagapumot gayam kadakwada dayto si daan tayo. Kasano no maamunda? Isong aro dadi kag tagtagaray. Kasino nga ta tinangparot kadagito yung ulak alaya. Sapay nagado ti pinarot na. Adda pa'y tugot ti saka dito. Ay, ason! Dumawatak man iti layam. Ay, wala nana. Mangparot kayo laang. Numano ti kasapulan niyo. Ay, may salaang. Pagrekadok laang iti sidaan may kanila kay ko. Sige nana, mga lakayuratan. Jak iparit, taadumot. Jak lakayat dagiti daduma akaaruba. Tabas tagala dalatan adidaman lagpakada. Ay,
Adaya na nga laka dagiti mulam. At nga rod nana, kitain nyo, naglalawa at tugot ti saka. Wan nga paisaw. Ay, akin dapan ngay kadagit ha. Ti pakadanagak nana, numaira na nakabulos di aso may. Ang mga nukagatin na ida, ay nagrigat ti makabasbasaw. Ay, wan Sika nga akin aso ti mangipaagas. Wano mangipa-injection iti kinagat ti aso. Talaga anana, iso ati kayat ko laeng, ipakadada-kada kami no umay daagala. Ay, wan Ay, wan gayam. Di mo ibagbaga Idi na minsan nga aldaw. Nakitak mo't ni Mario nga may nangalay ti marunggayaw. Huwag nga rod nana, tinukul na pa'y gidakkel asangana. Amangan no isukit din tinang parot iti layayaw. Ha? Ay, pindaan nan samot amin na nakaaruba. Apagalaan iti komporme. Anya nga tapay ti kayat da nga alaen dito'y balay may. Aladan nyo ngamin Tapno saan da basta-basta makaunag dito'y arubayan niyo. Sige nana, ibagak man ngagpayso day takin nila kay ikaw. Ay, maruam da kita akaaruba. Basta dalatan sumrek iti solar ti kaaruba da. Tapno agala da iti kayat da nga alaan. Lakay, ni mo turyo akaaruba day ta lumabas. Apay? Kasla da birbirukan na. Kaya ma, di mo ipadlaw akit kitaang. Pare Mario, nakitam jay manok ko akawitan. Apay ko makita? Amangan ngamin no limabas dito'y balayaw. Ay, awan nakit-kita kakawitan alim mablabas dito'y balay may pare. Ay, kasta ka day. Sige nga Rod, labsan kayo pa'y dito. Tayo nakman birukan. Nya, makitam, Diyos to dya kunak, abirbirukan nan dya kawitan da na pukaw. Sinong batak mo? Adapay ka nabati akarni na adya kawitan, bakit? Adapay ulo kan payakot, kan adapay tay karay kay na. Ay, kumeta. Malang Rod, hindi naman nagkilaban. Medyo mabisin ako. Awan na talaga, bagat. Jack, mabirukan tayo kawitan tayo. Binirok mo, hindi ta kaaruba. Pinindak amin nakaaruba. Awan latta. Awan nga rudan Sindada siguro. Anyakot dagitan nakaaruban aya. Agaramid kan sa iti alad to'y arubayan lakay. Ayun nga peso niya. Sige, tagarami dak. Ay, da kayon samot kinilakay mo. Ti pagsususpitsaan dagiti agasawa at turyaw, ang mga alay ti mula da. Anya, da kami. Di dala nagbainan. Apay ko maapagsuspitsaan da kami, kat inosente kami. Ay, talaga saan na kayo tinapan nagalay ti mula da? Saan? Apay ko maamapan kami agala, kat amumi mo't abasol ti agala iti saan mo akukwa. Saan kayo ang nagalala iti mula da alaya? Ay, manumatlaangan nga iti laya di ta kantina. Sagli 5 pesos. Mapan kami la gumatangan awan layame. Ay, kat marunggay-ngay. Ay, nanana, amom aya ngagsidsida kami iti marunggay. Aya? Saan man ngagpabasol dagiti nga agasawa? Ay, kat no kunada ngagaramid da iti alad jay balay da. No agaramid da. Agaramid da laeng. Agaramid kamin tumang. Tata, mangpo kanakman iti kawayan amulam. Ay, katuna. Agala kalaeng. Adu matimulak akawayan. Ay, anuam aya? Kuha tata. Agaramid akman iti alad. Ay, nasayaan mo agaramid ka iti alad. Tanay, adong dagiti kaaruba. Basta dalatan sumrak iti arubayan. Katagala da iti kayat dang alaen. Ay, huwag nga ron tata.
Daytoy bayog akawayan ti alaem, tanalaglag ta. Ay, sige, tata. Ay, nadabag mo ka din ti istorya, dito'y lugar tayaw. Ha? Ne, anya ngay day ta, tata. Ni Mario akarobab, ti suspetsa dagiti tattao, nga agtaktakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna, tata. Ay, ano ti mangibagbaga? Ngay suda ti agtaktakaw ka dagiti dingwad. Ha? Ne, nagkuna, tata. Ay, ano ti mangibagbaga? Ay, ibag nga ron tas anda kayo at tinakawan. Ay, kinapudno na, tata. Mapukpukaw di manok mi akawitan. Birbiro ka karod. Dinamag ko ni pare Mario. Nagungat kit din. Ay, marwamdan. Adaw tinatakawan ni ti manok. Ay, nagmalas mo ten. Tada kami pa iti karubada. Isu sige. Aladam ti balayaw. Lakay, kita mo? Inunaan na ka ni Paritoryo nga agaramid iti alad. Ha? Ewan. Makitam? Ay, plan-plan wag pa lang mararamidanan. Di agaramid ka mo iti alad tayo. Alangan matakawayan ti aramid nga alad. Ay saan Ibaganan to agtutulad ka. Ay, inakto man agkita iti aramid nga alad, bakit? Sige lang kay, anusam ti agaramid iti alad tayo. Dandanin malpas, bakit? Ay na, iaramidam mo't itiri daw na. Ay, katun Katno kayat mo, di automatic ti aramidag. Magtanda ka man. Kawayan lang, aramidam nga otomatay. Ha? Ala, ingka nga rodan gumatang iti meriendak tanay, itayak pa'y amabising. Ayuang gayam. Di takanti na gayam ti papanak. Nalipatak mo to. Apay, sa dino ti papanam. Di takanti na, nana. Ay, napintas di aramidin nila kay mo nga alad di arubayan nyo Kawayan lang, nana. Ang bayat, ti panda ka aramid na. Sigurado asaanan ang makaunag ni Mario amang alay ti komporme. Nana. Ay, ni, anya jar aramidin ni pare Mario, nana. Ay, agar aramid mo't ay ti alad na. Agtutulad. Bye-bye, ama. Ay, asino ngay mo't ti mayat asombro ki arubayan da. Kat awan mo't pulos mulmula danatang. Kan awan pa'y tarakan da. Baybayan nyo, nana. Sige, labsang kayo pa. O bakit? Hindi pa nagkunam iti inaramid kong alad. Mayat. Anya mo't day ta inaramid mo, Mario. Kasla pagsungrod mo't nagita kayo na. Apa iti kayat mo kawayan? Di baganto ni Paritoryo at tultuladak ida. Mayat da ito itaurig. Napan mong samot la pinigpidot dagita kayo. Ay na nagado iji bantay. Di mo pa inurnos. Basta intoggal mo lang taditan. Basta dama ko na nga alad. Ayusin. Nalawag ita kanya kon bakit. Mapagsisilpo kung dagiti paspasamak. Anya ti kayat masawan? May sala ang atao tinang takaw je kawitan ta, kan je nangala iti laya, kan marunggay. Asino ti suspetsam? Day je Mario. Day tamot ti bagbaga dagiti kaaruba lakay. Nagaramid pa'y mat iti alad, akas laad da matakaw iti balayda. Kasta nga ro dagiti adda aramid da amaday. Kabuteng dati bukod da nga aniniwan. Padahasak man mat atakawan ida. Na, anya ngay kumatimatakaw mo kadakwada. Awan mat tarakan numula da. Ay una niya. Sige, agluto kan, bakit? Kun maditi pampanunutom lakay. Kasanong agluto ak ngay kat awan mat pagsungrod ka. Mapanak pa'y lako mamangayo di tabantay. Ay, eksakto bakit? Saan kayon amapan mangayo?
Ag-relax ka langan dito'y balay. Ta isang pet ko ti pangsungrod mo. Ay na. Nagmayatan na pagsungrod da gito'y naalak. Nag-atidog akayaw. Nabilag apirme. Yawid kun. Partakak. Tamangan no sumangpat da pare Mario. Addan pang sungrod mo, bakit? Umayan ti sungrod. Ay na, aldawon lakay. Awan mo't lat pagluganan tan a tricycle nga gawid. Ungar, mabis-bisi na kon. Kunak mo't ngamin kan ka narigat ti agudong no aldaw iti palengke. Tan narigat ti aglugan. Ado ti pasaheros. Itaya ko'y apara. Awan na, labsan na tadagita a tricycle tadamot itulod da pasaheros. Sapay nalipatak pa nga inlak diri daw ti balay. Sanag mo na ya. Kaya dami alad tayo. Jay alad nga inaramid mo, gunggunam laang basit, natumban. Ay nalakay, nagrurubrob da ito'y kinayo mapagsungrog. Napagburak na adagos da ito'y lulutwak abins. Kat balatong matisidaan tayo intong bigat bakit. Pagangren na man. Kakaisuna nagaduti kayo a pagsungrod mo. Apay, nangalaam kadagita asungraw. Lakay, ayan nan ngay dagiti alad nga inaramid mo. Ay, Wen. Kapay nga wan magtintinagbatay. Ay, asino nga tati nangala? Tinakaw da nga tan-a. Ay, agalwad dyan nagtakaw. Hay! Asino tinagtakaw iti alad nga naramid kaw? Saan kang agpukpukaw, kababain? Ay, nagdiding ng rantaw no kosta tiramid yaw. Ay, Mariaw! Ah, Apay ka ding agpupukaw ka. Anya ti problema? tinakaw na kid din. Tinaramid ko nga alad dito'y balay may, tata. Ay, daytan ti kunkunak. Anya, kunam, tata? Saan mo nga aramiden? Ti saan mo akayat nga aramiden dakan ka? Adayamot inararamig kaw. Ay, kat no nagalala ka iti manok ti kaaruba. Unmat nga agpaysula kay. Agtal na ka, mamay. Ay, nagala ka iti mula dagiti kaaruba. Asaan ka nagpakada? Ay, nay, awang kasta nga ramig kaw. Adala kay. Ha? Diyangay mo't marunggay da pari turyo at tinukul mo pa iti dakkel asangana. Agtal na ka kunak, nay. Ay, kastala ti biyang Mariaw. Marik na mat ita, tirik na ti matakawan. Iti nagrigatan. Nagrigatan ti sabali. Ingkakatlaklakaan nga alain. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. San mo nga aramiden, ti san mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!